gushimira ubuyobozi bw'iri teraniro naje kwisangamo mu mayinga abiri banaratangiye gutegera ijambo ry'Imana none ejo umunsi wa gatanu neneje amayinga abiri no naje kwisanga muri iki gitaramo ejo bundi numva mpatiwe no kuzashima Imana ngaca ku ruhande nkabwira umuyobozi anemera konteza iminota 20 abe n'ubu ngina no gufungura byari byananiye nari namubwiye ngo abanza nyerekera ingene mfungura ndashima Imana ko nabyo bishobotse. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndi umubyeyi wo mu Minembwe zindukiye muri Kenya naje kuvuza umwana mpagize amezi nkangahe ya Minembwe ku mazina nitwa Mukinanyana Yaeli navukiye Inganji naho mugahwera nshaka kwimishasho urumva na ahantu hamwe ndumvukire ya Minembwe ikibanza nashakiwemo nakivyaremwe abana 12 ubu nyine ndi umuntu wa Minembwe. Nashatse gushima Imana ku bitangaza twabonye muri no myaka tuvogereye muri ano mashuri twaciyemo. Twari mu mashuri kandi nyine na mashuri akomeye atoroheye ubuzima kuko nagiye ntegera amagambo y'Imana mu buryo kuba twambaye imbaraga z'Imana. Rero giye natangiye nasanze ari igihe cyo kuvuga ngo tubigumemwo abandi ati tubigumemwo tuye hagenda ibintu n'ibindi bigenda bigomba kuzukura amashimwe mu mutima wanje. Numva sinabi ndashima ntaramiye mu iteraniro ry'abera bangana gutya. Haleluya. Ndabanza nshima Imana twaboneye muri navutse nsanga bavuga nakuze nsanga ababyeyi bacu bazavuga ngo Mana y'Inganji. Abe n'umubyeyi uri hano muri Kenya pasiteri watanze ubuhamya bw'ubundi ukuntu yaza ari akabakomanda w'abasirikare no kuyobora ingene bagenda. Ni umubyeyi wanigishije ry'Imana mbona aho muriyeho bose ari abayumbe na ba papa mugahwera nazaga numva avuga twibata ngo Mana y'Inganji. None ngakura mbaye nibaza ndetse Imana y'Inganji ntiba mugahwera cyatuti gusa cyaje kumfasha mu butoya nuko nasanze naho tuba mugahwera azabahitane mugahwera k'Inganji. Yesu ahimbazwe. Haleluya. Iyi minsi uko umuntu agenda akura tumaze guca kenge sobanukirwa na yave bivuga ngo navutse nsanga bakuvuga ariko maze kumenya ubwenge burengeye uko bakumbwiye. Turaruha ubwenge bwo mu Mana dusanga kwagazuye Imana kurusha wenda n'akababyeyi bacu basize Imana iratwigisha. Tugenda tubona uko kw'Imana mu buryo butangaje muri iriya misozi miremire. Ariko reka mvuge ku bugufi muri no myaka 6 tugize muri kiriya kibazo. Ndavuga nimba mvuze 6 abo kundondo bose 6 ariko naratanga Imana yacu ntizi inzira. Imana yacu ni umuhanga wa byose. Imana yacu ntizaye aho yonyura. Naratangaye biriya bintu bijatubaho Satani dutera tugasubiranamo nabo twasenganye twataramanye twagiranye ibitaramo byiza n'indirimbo nziza tuganezeranwa twese tugasenga Imana hamwe. Ndabasogongeza bukeya ku bintu Imana yaradukoreye bitangaje. Imana yabanje kugira ukunguku yagize kuvuga ngo muje kusanga iyo muri kugira ngo muzabe igisubizo mu gihe kigeze nka cyagiye cya Yosefu. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana yacu tuzayivuga ibigwi igihe cyose muri Minembwe. Imana himbazwe. Ikindi kintu cyantangaje reka je mvuge ku giti cyanje. Hari igihe Imana yateye abantu bose iyo bari baragiye ibatera umwete nka cyagijeje umutima wakura umwete bubaka amazu mu Minembwe adafite icyo bayubaka. Naho hariho umuteguro w'Imana bagenda babona ubushobozi bakubaka amazu mu Minembwe. Uko nuko yamazu aza kugera igihe cyo kuzabona icyo yamaza azakora kuba abantu b'Imana bazayahungiramwo tibanyagirwe. Uko nuko abatumva mwese mu Minembwe twahuye n'ikintu twagize intambara iratuzinga ariko naratangaje muri kino gihugu
nagiye ntangara aho ntaramiye hose numva ko nkumva mu bakwizi igihe cyose ndavuga ngo rega kujya kose n'igihe twazaga tuba duhambira twagiye bya byigwa byose hariho abantu bari bakesheje ku bwacu kumbe niyo mpamvu cyake niki byagiye biha bitambuka ko ni ukuri Yesu wo mu ijuru abampera umugisha haleluya abamwumva bose Yesu wo mu ijuru abampera umugisha ko ni ukuri mu minembwe twebwe twagize intambara cyane turemereye kuva ku minsi 26 mu kwezi kwa gatatu 2019 niwo munsi ziba hatewe niwo munsi mu biziba hasitse niwo munsi twagize intambara ku ndondo yari hagira nk'imyaka 2 tubona ukuboko kw'Imana naho kumbe hari abantu bakesheje b'isi yose baza baseka ubwacu twabonye ukuboko kw'Imana kuva uwo munsi yagiye kuba mu kwezi kwa gatanu k'uwo mwaka wa 2019 tubanza kugira imbitsi y'inka inkazi zo mu minembwe zirapfa Imana iraturiye umuntu uko w'inka ntiwaduhitana bagahaza inka bayiva munsi igiye mu ndege gukurisha cyangwa se ku gasozi gatoya gutya inka ikaryama ntuzuke nguko ko bwageze buga inyama abantu barya inyama rero baragihararuka nigeze kubona aho umuntu azashika kubera ko inyama zuzuye mu wiwe twageze tubona igihe kimwe inka yawe yapfa cyangwa inyana ikibagarira ntuziga inyama ngo wababaye ariko duca muri periode y'umunuko w'inka inka zirapfa zipfira gushira n'ubundi mushiki wacu turabategereje kutaramira muzosanga amahembe y'inka ku misozi no mu twambu aharakajaga amahembe y'inka yagiye abibiraro ariko Imana n'umubirira turinda iyo mpumuro y'inka izo nyo zabaga mu nka nta muntu warwaye yare kugeza igihe abantu bose bamaze guhurira muri minembwe mu kwezi k'uwo mwaka za nka zirakomeza zirapfa kandi abantu biru twize kuba turi bakeya mu mazu twiga kuba turi benshi mu mazu mukaba mu rugo muri abantu 10 mukaba mu rugo muri abantu 8 Imana iradukama Imana iturinda korera Imana iturinda habe n'inzo kukwenda korera ntaye abantu bagwaye naho kumbe mu bakwivi uko bukeye nuko bwishe Yesu mu ijuru abatera umugisha amen mu kwezi kwa gatandatu nari nahatambutse Imana turayibona kuri Evome uzamwumva ubuvuga ngo Mana yo mu minembwe twarayibonye muri uwo mwaka kwezi kwa gatandatu mu kwezi kw'icyenda isi yose ibomokeye muri minembwe ahantu haze ahantu njense kuvuga ngo twara ahantu baduhurije ahantu ameze nko mwibasi bari bikira ko ahacu harangiye wumva nk'isi yose yari ihuriye hamwe ukoko kw'Imana kuradutabara abantu bari barambuye ibyabo byose n'imyaka bayisize kandi nembwa ruko yari yarahitikanye ngo ntizihinga ntiza Yesu ariko tubonera ukoko kw'Imana haleluya Yesu ahimbazwe amen abantu bararya kuva icyo gihe murahaguruka abantu bose banyumva murahaguruka muragabura naratangaye kuya kawunga yazanye yindi shusho izana izindi mbaraga mwigeze kudabugabura mukaza mugabura akabugo mugenda mugira ubushobozi umuntu agapfuka ka 25 bikagera n'ikindi gihe abantu bagenda bagabura abantu batagafuko ariko Imana tirindi zina kubera amasengesho yanyu bakavuga ngo iyo fungo baza bashamata kurushi ngo bagacumba ngo izoti gahaga haleluya ibitangaza by'Imana twarayibonye muri minembwe igira amaboko mama we amaboko atangaje muragabura murambika ubeshaho uburyo bwose bwari umuntu wese uzi ko yakoze ibintu bibiri guhera gupfukama ko nasanze ari umwuga mwabigize umwuga mugagira mugashora n'ibyanyu mukagaburira abantu bose birunze ari ahantu iyi myaka yose ari ahantu muri bwa butayu bwaze kuriye so mu ijuru abaheze umugisha haleluya reka mbabwire imbaraga z'Imana mu buryo nkabungaye nimara ntanga umwanya uwo mwaka mwaragabuye urashira yomeze yarasigaye ya 2019 mwinjira mu mwaka wa 2020 ngo uci Imana dukwiye imbaraga zo guhinga mu ntambara abantu barahinga tanka zari zihari zifumbire mu mirima mu nzitiro Imana tugaburira amanu ibijumba tukabihinga ahantu h'urucaca mu nzitiro hari harahinzwe ibigori hatagifite inkihayi hateba ntanka z'ipango mu myaka 6 byabijumba bikaza bituritse ubutaka
tubura ukuntu tubyita nyarujumba ntibazabyita nyarujumba ikijumba mwahana ibijumba 3 mu nzu abantu bose bakarya kandi abantu urashira abantu bose batiniya urinzi y'Imana inzitiro zose murazigabana abantu bose barakwigwa udushanga muratugabana duhingira muri ziriya ntambara tureza turahinga tureza turasa kandi turahinga tureza abantu barajya kugambi muza mugenda muruhuka kimwe n'ikindi Amen. Yesu ati muyimbere cyubahiro Hallelujah. Imana irakomeye murambika hari ikindi kiza kintangaza twakuze dusanga habe niba bavugaga ngo umuntu n'umurata igihe cyose namwe muravyibuka bakazamba ngo umuntu n'umurata ukumva ni ko umuntu ufite icyubahiro uko Imana yateguraga ariya mazu y'abantu bazohungiramo mwari mwarubatse abantu benshi umuntu wese wubatse inzu muri Minembwe Imana mwijimeze umugisha Imana mwijimeze uko Imana yateguraga amazu abantu bazohungiramo utekereze Minembwe abantu bose bayibomokeye ngo nta nkambi tugira muri Minembwe nta nkambi abantu bose mu mazu uko Imana yateguje icyo kintu niko yateguje n'amasantere yo kuza dukoreramo ama examen d'etat. Hallelujah. Mwabantu b'Imana mwe mutwumva mwaye umuntu batambuga n'amashimwe kwisi yose iyi myaka yose ko ari 5 uyu wa gatandatu ntibarakante hariya muri Minembwe iyi myaka yose ko ari 5 n'uyu nguyu bagiye gupresenta ubunyine tuvuze gusakara mu karugo ka Minembwe hasohotse amadiplome atakigombye gukora examen d'etat kwa Mbogo no kwa Nundu centre de y'ikizame yari kuri je afindika kenshi. Hallelujah. 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 Gira Hallelujah. amaboko. Imana ishimwe. Amen. Ari kwate twara gutekereza nk'abantu tukabata isuku abana ko bariga ngo bazoza bige gute abana biga mu ntambara kandi ziremereye kandi barakora ibizame bigaturuka ibyo bizabituruka bikaza bikaja abana bakaja gukora ikizame mu mikenke mu ntambara amadiploma arasohoka kandi mu buryo amashuri amwe yagazagira max ugasanga ni ibintu bituyobeye ariko ntacyo bizotuyobera kuko tugira Imana ariko nasanze gani banga igihugu nasanze mwaragiye mu butayu Yesu ashimwe. Hallelujah. Hari ikindi kintu cyagaza kidukomeza kiremereye 20 mu kwezi nimba ari ku 8 nagiye kuyagwana kwezi ku 8 cyangwa kwa 7 bigera guteka abantu bacu mu Gahwera babateka umunsi wa gatanu abantu bagiye mu isoko bari bizeye ko ari nk'umutekano babakura mu mbura amazi abiwacu bose baravyumva babajana bashoreza banyaze babarenza mu gashasha abana b'abahungu 3 kandi mwibuka ko bazavuga ngo habe n'umwana w'umuhungu w'uruhinja bagomba kumukura ariko ngo babarenze ku musozi wa Gashasha bacika mukubiri bamwe barabaga ngo ni mutsubire mugende mwirukanka niba barasa gusa mume mugende abana barabagarura kuja kumenya ko n'abana inka zari zagiye no abana bagarutse amakuru akimenyekana bukeya abana babarashitse. Hallelujah. Imana itugarura muri bamwe bagiye batekwa abo bana barataha n'ubu nyine barahari. Imana ishimwe. Irembo rya Gahwera ryatewe isafari zirenga 50 naherutse ari 54 ariko uwo muhanda Gahwera ntibiga gutebuka ngo urare nta bantu kabiri n'ubu nyine uwo muhanda urahaba ku masengesho. Hari ikintu cyadufashije iyo twamaraga kuremererwa naje kongeraho ikintu ko mutuye kwiva imyaka myinshi iyo twamaraga kuremererwa twagaza dupfuka Imana tukabwira Imana ngo imisozi yose uhayibona n'izi nzuzi zose twarujabuka habe naganje ahaje kwaje kudutera habe namwe hirya mu kidego hariho ugwara abera b'Imana bose barahapfukamye. Iyi misozi yose bari barayivumuye tiwibuka amasengesho yasengewe mu nzuzi z'imisozi miremire abantu basenga banezerewe abagore batitaye mu kwirimbisha bakenyeye ihuzu urupande rwa Jorona n'urundi wagisira umwe n'iribaya ridasa najya kuzu yombi. Hallelujah. 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 Yesu wacu kandi iyo nabwira nagaza mu mutima wanjye
kabwira ngo mama we uzi ko twigeze kuja kumukuta no dutiriye ihuzu uzi ko twagiye kumukuta bagiye gutira undi muvyeyi isumi ariko tugasubira mu Amen. ni ukuri nubwo amahuzu usigaye abantu bamwe baragiye bayahamba mu kuzimu yamara akamabora bagira ngo ameze nk'abaja guhambura ngo utagira imizigo myinshi twibutse imana amasengesho mu minembwe twibutse imana amahutuma yo mu minembwe twibutse imana za mukasana za peti zagaze ziba imbere y'amahombi ntiyagira ujana ya mukozi wiwe abantu batarama haje kubona nijoro n'itara ryazimye waze ushobora ukamenya ikirenge cyawe ukajana ikirenge cyawe duha dusengera igihugu. Haleluya. None se mana we ko twanezerewe tudafite ihuzu ubu nyine twatugeze ahantu ho kwambika n'abera b'imana bagiye abantu yagira amahungu atatu yo gukuranwa ukuse kandi ako turakwibutsa imana tukayibutsa amasengesho ahantu hose mwageze mwicara muherekeje igihe abantu baragerageza abayumbe mwashika kandi mubashe gusezera mugasa kandi mugasubirayo cyangwa mukabaherekeza mukagenda muherekeje ukajana ihuzu bagiherekezanyije utegeje n'amasahani abayumbe bariyemwe mu rubunga ayiwe ukajana nabo naho mwageze mutara gusa mugiye gusezerana nta musozi n'umwe utaricaho n'abantu y'Imana babasenga muri iriya misozi. Haleluya. Ntawe tuzi aho batapfukamye barahasezeraniye baherekeje abayumbe abari bazanye ubutumwa bwiza mu mihana. Twibutse Imana yo muri Bukavu twibutse Imana yo muri twibutse Imana y'abantu b'Imana bavuga Imana ku ndondo n'abanyamibunda abera b'Imana. Imana yo mu ijuru iratwumva Imana iradufasha ariko naje gusanga twari dufatikanyije namwe mureke mbabwire igitangaza cyadutangaje iyi minsi yose yabaye mu minembwe y'ino ntambara zose zatwakiyemo satani yagiye igera amajanja amasaha yose yabayeho uyu munsi yageze amajanja iminsi yose kuva n'akazi rimwe ariko umunsi umwe ku 12 mu kwezi kwa 7 2021 nicyo gihe matarana yinjiye muri minembwe niwo munsi w'iyinga satani yahangaye abantu ntibasenga umwe gusa mu myaka 3 habe nabo si uko habuze abasenga abakeya baza bihuza uwo munsi habaye intambara ndavuga nk'iwacu umunyamishasha akigaba kwigishigo hepfo kuri Emausi uwo kuri Emausi akigaba kuri Gitavi uwo kukiziba cyagura akigaba kukiziba cyepfo tugitwama tugira ngo muzunguko baba batujana iyo duhagenda dusanga duhagenda cyane mu minembwe baza tugira ngo Misiri turazunguruka tumare dutura imizigo imisiri haba mu minembwe kuko nabo bazavuga ibyo batazi naje gusanga habe n'abazakugana nabo ntibahazi igihe abanyesirari babiriye imisiri se bigeze babwisezerana ko abandi bazosubirayo taho turabisoma ko bavuze ko ari abandi bazosubira imisiri taho naragerageje ntaho nabibonye uko niko kuri taho nabibonye muri Bibiliya uko niko kuri bivanga mu mugambi w'Imana ariko tubona ukoko kw'Imana reka ndekera aho ngaho umwanya ngiye gufata umwanya wo kubashimira Imana yo mu ijuru ibaheza umugisha. Haleluya. Imana yo mu ijuru yagura imbago zanyu Imana yo mu ijuru ibaheza umugisha kubera nuko amategeko y'Imana avuga ngo abantu bose bazabaheza umugisha mwebwe n'abana banyu kugera ku buzukuru banyu kuruza no ku buvivi. Ibiya byose mwakoze muri minembwe n'umugi ikomeje gukora byo kugabura no kubeshaho abantu mureke badufungiye inzira zose ariko turajya twakiye kawunga twavuye mu mirima y'imyumbati ariko nta munsi twaraye hurure umuntu wese inzoka izituma hurure yarayiriye kandi ahituruka mu mpano. Amen. Umuntu wese uzi ko umutima uzi umutima umwumbati bageze aho ushaka bakawubona ukazanywa mu buryo bw'ubumana. Inzira ziraboneka abana bari bafata amadiporome ahantu haze turahabyarira turahashingirira turahasomeshereza turahahingira tuhabonera amanu turahafashirizwa turahasengera cyane biraba akarusho ngiye kurangira. Haleluya. Uyu mwaka wa 2023 umukutano abantu barazamuka umukutano bakumonyi nejo bundi naza mukurikira abanyarutigita basubira mu mazu abanyaruhemba basubira mu mazu kubw'amasengesho
minembwe kandi twaguka tukiri mu ibase twagasutse tugomba kwigirayo turama kugenda buke Imana mwe ishimwe tuzayivuga ibi mbonye akanya gato ariko kandi nongere kubona umwana tuzababwira ibitangaza twabonye aho Imana ikindi ntari kwibagirwa twari mu mateka kubera amashuri twasomye mu mateka ndi kwari umwana w'umunyamurenge yogwara wagwareberebere wakumbagana ibirenge ariko naho abantu b'Imana baragoboka abazana ibikoma barabizana ngo by'intunga mubiri twari tuzi Yesu wo mwijuru abambera umugisha haleluya biragoboka batangira kuteka kwari kwarabaye mu butesi bw'amata gusa batangira kutwigisha ibyo kurya by'intunga mubiri abana babaho Imana iragoboka ariko biciye mu bantu b'Imana aho uri cyo wakoze cyose Imana mwijuru kumbera umugisha basogongeje kuvuga imirimo y'Imana shimira n'ubuyobozi bumvaye umwanya wo guhumeka nabonye bitonshobora nasanze abantu batubereye maso yego niko ndamurira ujya rwose kwa tubura umwanya wo gupfukama ngo dusenge igituma byageze bitata kwa kundi Imana ikadutabarisha igihu Imana igatabaza imvura igihe kimwe kwa dutabagwa n'igihu n'ivura ibyo ngene ibyo bintu kumbe nuko mwarimu ari mwe mutubereye maso muzamugomba kwenyegeza mugasesa impano ibarimo mukomereza ahangaha mutanga recommandation iyo ngiye kurangira abatwumva bose biriya byose iyo hazogera n'igihe ngo natwe muduheshe kuba muri byuka turabagirane muri niba tore kuko iwacu turacyabuze iminara kuyo bageze kubaka amashinge ngo wumve bino bitangaza kandi turakuyaga turanabategereje ngo muze kudutaramira turaremye turatuye kandi muzifuza kuba mu gitaramo cya mbere turabategereje ngo muzaza humure Yesu wo mwijuru abandi no mwijuru nizamuriye amaboko mwese mwifasha tuzamura amaboko byantange haleluya 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 haleluya